I pozdrav svima ljudi, i evo nas u još jednom tutorialu. Za danas ću vam da pokažem kako skinuti TeamSpeak 3, znači kucate na Google TeamSpeak 3 ili uđete jednostavno na ovaj website i idete free download. Znači onda će vam ovo otvoriti. Sad zavisi, ako vam je 32-bitna verzija, skinut ćete ovaj, ako vam je 64-bitna, skinut ćete ovaj. Znači kako to vidite, idete ovdje, znači ako imate Windows desni klik na računar ili My Computer, meni ovdje na srpskom, idete ovdje će vam, ovo zadnje ovdje će vam pisat Properties ili svojstva, kod ne piše svojstva, znači sad vidite, ovdje imamo sve specifikacije, nemojte molim vas gledati, znači i ovdje piše tip sistema 64-bitni. Vidite ovdje 64, ako vama piše 32, će vi skidate ovaj, ja ću skinuti ovaj. Znači i naravno ako imate Linux skinut ćete ovaj, ako imate OS ili Android čak imate. Znači, ja mislim da se Android plaća, ja imam isto na Android, skinuo sam free. Znači idemo na Silent ili Client 64, ako je, meni je 64, sad ovo će se skidati, a dok se to skine ja ću pauzirati video. Znači i evo ljudi, ovo se skinulo, znači malo sam uredio desktop da ne bude baš ružan, znači idete, pokrenete, znači sam prevučete na desktop i pokrenete, znači evo ga. Sad please wait, to je djavol, ok. Sad idete next, ovo scrollate dolje i I accept, ovo djavo next, install prvo, možete i ovo ako koristite više ljudi kompjuter, imate više ovakvih akaunta, evo moj akaunt se zove Dexy, znači možete install just for me, a možete install for everyone using the computer, znači to je za sve, ja ću tako ići to, next, i ovo prvo, znači ovo Overwolf, dobro, next, install, sad će se ovo instalirati. I evo ga, kad se instalira, samo finish, pojavit će vam se ovo ovako nešto, znači idete TeamSpeak 3 client tu, znači zatim šta ćete raditi, idite, zapravo možda vam samo otvori, nije važno, idite na settings i setup wizard, znači idemo opet next, ime ovdje ćemo staviti Dexy, vi stavite svoje ime, next, znači ovo vam je kad budete pričali, ono će se čuti, ako imate, ako hoćete kad vi pritisnete jednu tipku na tastaturu da se onda čuje, onda ovo izaberite, zatim kliknite ovdje i pritisnite neko dugme, evo ja ću na primjer ovu Š, znači tu ćemo izabrati, ali za ovo ću ja ostaviti sad ovo, znači idemo next, ovo ne morate ništa, next, dobri, ovo ne morate ništa, evo ovo sad birate, hoće vam reći kao channel switched, evo čujete, ili će vam kao muško, ne, pardon, evo ja ću izabrati kao muško, next, znači ovo opet finish, sad zatim šta sad ovo, ok, ovo vam pokazuje test 3 servere, ja ću ići X i connect i ovdje ćemo pisati Dexy i gore ćemo napisati ovo TS3 Serpcraft, znači tu su moji drugari, tu sam i ja, danas je na plažu party, znači kad ste to, evo ga, kao što vidite ovdje, Rambo bla bla bla, ovdje Milutinki igra vanilu bla bla bla, ovo je neki Rambo ovdje, jo slike brate, znači ako hoćete da postavite neku sliku, znači šta idete,
desni klik na vaše ime, idete set avatar i onda izaberete sliku. Evo, kao što vidite, ja sam jučer vidio jednog njemačkog youtubera Fejzna i vidio sam Ducky MC-a, znači nije sad to važno. Znači, to je to sve bilo za ovaj tutorial. Ako vam se svidio, obavezno ostavite subscribe, like i komentarišite ako vam nešto nije jasno. I to je to. Pa!